Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 UMLA joka North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum haka arpusal trik uyayong arhazar arpulai ulapli patba yaka shlam trikam jongka Jets 24/7 yaka balaseng deki katu kat ningut ki samla khasi ki ba angnut ban yarap yala ki jongki parado para snam haka yok kam yok jam da ka ba pen kamai ki thuk arshaka haka sin ka beningkong haka ni ka jilla Meghalaya. Haka jingpli ya kani Islam trekam haka shnong apa jayaw lan sunalien la sakilang da urang ba shnong jongka jayaw apa lan sunalien uba haban telang wa lang u chairman jongka jayaw pelondorbar uba PD Nongrum u parish priest jongka Saint Joseph's Church Maukhar parish Reverend Father Tay Borlingdo ka president jongka Senglong Kmi ka kong Iron Tathiang kinong penya jongka Jets 24/7 ba kantup yaw managing director u samla penskam lang W Yuria bat kiwei Yo bangin bu ikut office jongka Jets lingkar keniat soal di lampang hau artway arja artway kalian bapak scan bapak tim lawan pada kedua yang di cumut bah di la city di pada kata NOC ikwa banbu office ni mata ketika office jongka Jets kerja dari Transport Society sengaru klaim dan kalau I masih kuntu iki bagi nanya sama di dan di tubuh bapa kam tam lagi di si por bercinjar be Asia di kesar di jungki di kau di step komedi de kawai borok kawai komedi na tapi wei semut rai PNI ya gede ka NOC tam bukan longkap kalau kam 2 jam namata jongki kini nak samlah kalau keduksa kegi kepa nasutran abang ai jaga ko pidang man bet usambai den playo berkai usok kalau kegi kepa ngau try ba jaga kemen mengenai kerpat yang nai ong nak support ba om kini tang jing sedang dari problems kita dulu ini habat fears ini habatnya syahwat mungkin juga tak thong aduh boleh kata jingjok mata jingbang jok emlang sarang khatam kini lihat long ke history hak jiu jomni hangnya po jones ne lans dalin rekat bakas dia di barakoi makani kini sin badingkong mungkin yo ya kini kini orang ini di kamai kini arsaka kita tutup jadi kalau kini keba ngapu rumah bakasong barakoi semua kemen hadu kata-kata bah kini office dilala nak kini kisong dilala berpemi ya kini kalat yo kam jam lingba kini kisamla agak jingalam jogi presiden bah presiden Yuria bang kermen bah nanis khmat hinang ya ganti kepada hinang beri induksa beper bah kanjing tristam kanjio kawai seyo menket usok kawai kecik berkat kebawan hapok jengah kalong ngai lede ngalatri kumu syakri serkar lain po arsden mentang langsung thai bat ngakenya lede pangade uta ubri ubayo tulok mu salary person akut benai layo tulok ngadong kita ka security bang nalati kena bang anyo ay ketulok habakut jung benai hendrai ni thui pipat nakajik syam jung ai babon ba naki nong tre kam sarkar
là cái plan học thì cái bất bảo vệ và cái job satisfaction thì cái lòng đáng nhiều vậy bộ bốn này nông trai sarkar bên pe bên nông là poi cái ski bằng retire nó này là đây cái ski bằng nhiều trong thái nó Ju don ban ong ani nga benut bangan chong thai no na kane ka kam lada dei besultanat ye ka kam hi ngan benut bangan chong thai te ka kam sarkar ka ai pi ka ta security hindrei kam ai pa pi ka jing hun mun se ka ba pura ka ban long ka jing treshi tong na la de da ka ep la jong ban yo ya ka kamai kani ka dai ka entrepreneurship hap the page guy hang ni hapo state la jong ru ki bon ba ki rang ba ki samla ki bla kani ki kri ban ki trail ki kam la jong but kat nu ha ka jing treshi tom jo ki lei long breu pin pai hari India ru ki babon ba ki entrepreneurs pinpait na du ki Ambani pinpait na du ki Tatas pinpait pa siri ng way ki kundi Steve Jobs Bill Gates kilong ki ng entrepreneurs ki bashilur haba pi tray ka kam na job pide belong ki bashilur banyak cikaman bandai man shilur kelebet pada pidai bandon ke plan ke roadmap akan urkom pinyan akan urkom bapin nang penkiu kita ka jingtre kam jupi ya kata ka kam sarkar bang katre le singan kener ka kti sya ka belong entrepreneurs kalong ka ka jingkerku da pitrestom ni do pitreminon ni pin yo hi kita uso tiang but apa pio yo to uso tiang ke jing trestom na jang mo pi yo dia kata ka kamai step na jang ba so gon hijrut de kan ni jing pair nama kata so nong ikna samlang ta what scope pair ba laduna ka kam sarkar le se ke ni teman ke dei ka kabuk sia ya pi ban ni seng ki kam na jang but 3 minutes treshto ini day message mengkuat pan pasat chui ba day pan sngau diau ba mio kam sarkar ne ba mio ta ka kam ka bayo tu lo haba kut benai ndre na kentu pi ba yang lo ke chat seni lo jok kam 3 minutes dan la ta ka road map ka ba pin tre ka nor ko pan kentiu ka kam lo jok ya ke ka ba pitmu mar babon mentah la dei shabar kam tam be na layem mar ke di pasram na layem chhi pigen sa ho bodong kam ta kalong pai kum ki sama mar ke ka bagi community ka lawai ka shom ha pi pat mentah kum no pi perform kum no pi maintain ya jeng le jong kum no pi persam ya ka ban utilize ta ka por ka pi pider ka ban ka ba ka ko an pen ma ka por hi ka dei ka wa penio pat ya kawan penkala syakabor bar kawan beliau pan yang kador kapor bar kador mar bobon ki kon samna mata ngilei bobon kam ha mobile phone bobon kam man shom kendong samut tip idon kilong bi ko ba ki kon jungi kidon bi hayeng no tidak ngikili kide yu ki prut bor kom no ki shom kendong ha kamera bat mobile phone ngwadung kemen na piti bagi kon kidon hayeng Lekla day kapor, kabaong siya kumanta, kumanswa, kumakiong ba, wanong mi pala, nakakompong, ay nayim. Di man ta ka day kapor, kumikimik pa, nang kikon, mi, wapinig, marwal, yakala kalanti, wapinong kipasyan, wapinong kiba star, na mga naging sisyong nga dyo, nilaban, pagkalalong pa, yakata ka dyan mo chupakat dumi kaban, yalam siya babun ba, kijing tumu, kijing mo chupakat kiba sniw, kumangilai, hakin isi, kijing sniw na ng karoy, hari kari ke bagi itu cumi. Tengok tangong kita long kami ngau manung kemen. Lesi kamera ke jongking don hayeng kamera. Ada kejemut cupakat cuki kelam pois syadu Amerika. Ini semua pada day ke kamera, pada day ti pada cekir klik.
Kabang di banpu kecing kumlo mengena ban penulong iki kecing temu nama idong kam mata practically ban pedi dah kakam mulai dah ketiak kumulai lap idong keren khmat ba kani kapor mata di kakam sukar don't shoot kalau saturated wala dah kadang sudah terekam ka each relaxation ko balong ipi samla kamut ko pinang yo hakam kamut ba hakam kalong paho kakam ni kaduna arbo to di pos sampo jangut silak mun kena apply tilano pa opinyo ita kakam kakarta kanang ya kapor kanang ya kinong kam baniang jung ikchat nomar kinong kam ban pengek ya dia ban convince dia lama kipor balik akilai banta kata generation jongki long term ki long shwa ki jongi ke farming generation karep karyang ki chupo sni kam sarkar kapor jong mei pa desi ke generation ko ba ki mei pa ka government job opportunity Darangi pas tak matrikulate dulu nasyak tan jubor mo ngai kalong ada kador ke bala cang matrik lawan tan jubor bantri kam surkar nomor kakam kabur duna kinong tri lekum bolong mani ke present generation lembar sama di ban pen ngai haladi pa dikiwai pat prasama momdon kam surkar shu lega dega generation of self reliance generation pihak pan yang juga kijat pihak pan trestom ke surkar tadi ban le pa jong kamram kum ke kemi ban yarap ipi ban sponsor ban kerja kalian financially nak bertahu nak ban yang juga kijat ban seng ki kam bopun kom hai bopun ki banta nomor banta kala de por ke ba ni yang juga kijat ban tre ki kam ke ba kiwai le si nak kiwai pa kijat ban rio ke ba kiwan ban shuni kari ki jongi nomor ki i bopun ka opportunities ko mangi pan i tangkap surkar lega thom jongi kum nomi khma tham tam kalong ba giwan penting na bala ri kam sarkaru ki bade ho ki di bani kanum de bandon shu kata ka backdoor system kam de bandon shu ka nepotism kata ka de thong ka bagi bu ha ka de ka sanpu ar thali islam ka saya kum ka jala ka bagi ong da khti nang way when there's a will api don come on pidon du kalenti de balong ka luksa bala ko akan keren dulu hani ka banta jong jing play ini office terekam jong ke jets tingkot komuniti pi mementah kan ke congestion traffic congestion lalu siapa pernah ngatrai dia kubur lang kidi ki arshaka rugi wei ki banta ki papen blok ya kasurok nanti singkin amar ka jingi kerki baro ka jingi bam borong wei kawan rapat yang tak jing deheng kali ka papen slip rupat ya baro kani ngi berbo lai war footpath jingi ki brio ki kiu nalo kani company yang jing ngomong disiplin kumbakaran kiru ki nong keren cakmat pidi ban kan mau berbuat kapurun ka akor ba pidi ban don ta disiplin pidi ban gua aparat ki bro pidi ban dech ka thok ka thap ka badi ka dor ban sim be kata wanum sim da kumoi pat makani kan bendu pat yang jing sanya ka jongpi pi badong kam kalong kham tam ngite hoi kani ka jingle jong ni ki ka jing introduce yang ni ki lar klenti kala ya haswa jongi mo si popun ki banta jong India ko mata ka rapido ko ngite mo ka bale si kani ulaya mata ru ki hapan ya no ko ki hapan ya negotiate but kita mana saki wei pat ki banta jokari India ka jongi pe mata ka ngi sukuman bapidon mopi ka bangite ko ngi rapido berita ki two wheelers taxi mo bo penai ta ki jing shakari kumba lapan pau 24/7 kan ba pinang teri ya kam jong tak tang yo de kam sarkar pitri hok sis pa pitri hok pitri borba anu pitri video tip tang itu kani kalong kejing I men sim ta jong pi par ko mangi pet ki wi par ki banta ko bang tip ki wi par ki banta jo kari India mo ki ola ata ki oba mo ki ba ya nyam ba ta kejing shakri lo ba kita ki four wheelers dan re mata kani gali go wi kala planti ka ban ai kam ke pin kun samla kelong kita ki nong sen kam bat ki mau ka bang adamong bawa pun mentah kini banang pasta, mimdi bersyukuran teman nong teki job seeker, berwat kam, nrei midi banong pak kita ki job provider, kini kau ingin usaha kau ruh hanya singal, pelaj por kanang, banyak orang mereka tapi hamtam, banyak grup kau bala, le ini kau bantah, berarti ini inisiatif kau belum very important, very vital, mau hamtam main por ke job, kau bangi dong kam berpedi lembaga living example ke job, kakam kedai kakam. Wan mentah mengikum long ikhmat ni experience baik ni wal berada BA MA ter shalor ki ongwan kiwan sing long ikhmat ki ai sing ni kam
Ai tangi barit ru labiang tangi pian berkena pek lapo uta kasti. Lapo uta kasti ke ba ibar he ka kadang. Badon keran ke bahlor. Ki mai tangi kampion kamplina pek boleh tu kan ni. Karuan jahat ka jong kari. Lengai sekian bahkan ni kecing temu ke jong pi kali ka banta ke jong ibu ibu kumno dengan support kumno menyerap kumno dengan kerja pan ai bersiap kenang ba kenang la bania champrang manang long kaduksa kecingim nam taki wei pa man ko ban perken mau shan pan kot to pi kim kisamla long kaduksa ada ki wei kila boleh pi fimla ada pi pila boleh ki wei kimla ada i pai mata kum kisamla lai phosan saupusan kali pai ni ko partai boleh maka dia jibang la pante la kam pamdon ta self control ila ka jong cingim teman kadau ong ipi tongin long becing kerban hoi kum kisamla ngikut lah ngakubur dia kata hakan ka present generation ngikut lah tang bangim dei pat pandu jikarman ai ngilong mangi ai pilong mapi kum kisamla ka jikarman nam ta kalawai jong kilong dia Dapat lagi berat, coba yang mana sekarang? Kunjur di Amalia Bujungi, Barat, Jukut Barat. Bapak pun dari Bapak di Nauram, Bapak pun Jukut Kunjur di Rambat. Yang ini sekian wah sini ke office pakan play mata kan ai kejing kerpu ya itu ibadai beliau kejing syakri lemba kan ke office rekam lemba ki members jo harapido baru ribon Oh, okay, yeah. Very good, very good. Di kejeng seng jong ya kan ika just 24/7 kalong kum si benta hiru ban yarap ya ki samla kam jam bat ka jeng penmi ikan niru kalong kum si benta ban yarap lam ya ka jela amar kum bakalong ngitep ba kum ka jela ngimdon ki aggregator ki bade ki try local gen te ki bawan binaba te ka jeng tep jonga ka kum jeng tep jonga ba kini ki company banawar ki wan ki see ki tax long kam dan revenue hawi de ba ka state de menta ka jingmi jongi ka yarap ru ya ka state ru hawi de ba ka revenue namar ni see de kila hawi de ba kane de kermen ba ka jingmi jongi ru kan long kanja alternative ya ka government kumno ban perkhat ban ya chkaman de katai ka meni ka jongi marngi kum ki samlar ngi kwa yu ban contribute ya ka development jong ka state unti mentah singi bangila yo ban play ka ni ka office te kila ban wan no hi sha ka office ai sha ni ka office kam jongi ban register te ban register don kam ka driving license ki registration kum ki address permanent address jong ki verification and then bat ka permit na ki concern DTO ki jong ki oh ya kani kumba long bed hi namar bangi in upgrade limbaw application ni la ya dev and develop te dan ila launch mat mentang dang launch tang bentar registration by office tingin sa launch biang so isin like completely te hatu ka por hi in sa apply yo application joni te kinu ino customer ba kwa long bed simple company ya kilaban yo ya ka service na limbaw application kung baka lang mentang ki interview bang ada keren ki last interview ro kalau bang mentang nakaliang jungi tingil along ready ti mereka sa stang ka fair charge ti katu ka benta ka dan kam nakaliang ka government ba kin ai yang ka fair charge kenang bang ilapan bangin penyak no ikan dia misa sang ka fair charge kata ka syong government dan kin ayengi kata ka fair charge ti kumbangala ay ka last interview ngaso pa bandang sa simba kunta ya kan ka fair charge nga kerpat yo government ba kan ay ka fair charge ka panyaha ba ka jinglong jingman jong ka jela juni namar ni ki hilly areas hindi ki plain areas te bani compare ka fair charge ba ki plain areas ti kala fair ba kan kan kata shibon ya ki khamtam ki rider ningkong ning shop daga burom lang ya baro ki nongsong sinong kani ka jela te klampet on based on religion caste creed
any class. Te nakaliang jungi belingi penmi kani ka point number 13 kalong ba nakabuburam ya ka jela ka badai ka 6 schedule state te nakabuburam ru ya ka mikong ishap ya ka KHDC nakabuburam ya ka GHDC nakabuburam ya ka GHDC nakaliang jungi ni sa penmi kani kanang ba kumbang ilong ni legally ba ya kani te ba kanumi kani katai tingi sa penmi ya ka criteria documents required ha point number 13 nakabuburam ru ya ki Sengbalang kum ya ka KSU ke HYC ka FKGP ka HNM HNYF ya ka RBYF ya ka GSU ba di state te ngila penmi kani ba kinu ki non tribals kin hapan le ki hapan yo ya ka trading license ngatarai kala bende ka wen ki company ba baning kongdo ban penmi kani kanang ba hapang ile takaan ginya bi takaan kamdan jingkhang ye no non tribal bala ban register ani ula but lada kidan kani katai kilaban reach out ingi ki social media ki bangin nda asing active no ya ka Instagram Twitter Facebook but ya ka website juni